Kobri YouTube channel na ye to nai no jo to mam pata khum khu no klumbo tini yo no jo to no kot ma the chu sai klari chomo kot ma ke boss se দশ তারিখ অক্টোবর 2021 গঙ্গানগর কমিউনিটি হল চৌসে দরবাই দিয়ে বাইয়ে কেহা প্রেস মিট মাঠেহা চৌ প্রেস মিট যেমনি মেইন পয়েন্টে চিনি ব্রু আইডিপি মিজোরামনি ইন্টারনালি ডিসপ্লেস পার্সন হল তাও যে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেটেলমেন্ট না তুইয়ে যে samudang timon abni tie chukau sa sananye ini presiden mak je Tripura government chu request deu chini IDP ram sa kawo bang thubi ko bita bis ni choma sawo mami thubi ko bi himi asa dan nai choma so ko 22 bosor refugee life chu ma to ha tawo chu bo bosio phai chi se to ha agreement na ko ja ke jo to kha ka chu ko ke ha normal life ko ba na ha ni je somoyo bilio for quarter agreement hu ako na chin sara tripura wa sabru chiyo je damsora khuai chiyo bandarima sara tripura wa ta jo to kha ka kha ba cha trong सरकार ना जय जय का जोंगा सरकार से काओ प्राउड के जोंगा तो रेस ये काओ सा जोंगा ला नॉर्मल ले मो के ने जोंगा का मन दो आखे मो तिनियो जों नाये नुबी तो मोके बो नुबी बाबी खेते हां सरकार के इच्छा हो चिन जगह खेलो आके तो हां जे जगह चिनी नॉर्थ त्रिपुरा हो कांचनपुर आपे के कालसागर सब डिवीजन नो 11 लोकेशन सिलेक्ट किए बोथ साइड गवर्नमेंट साइड को आईडीपी साइड को एग्रीमेंट का वो जगह में जो ना आसु फैमिली है सो हाउस होल्ड है अब के बेबन का वो टाउन जरा बचनी सेटलमेंट प्रोसेस काम के चलिया साल करते जो तो न्यू लोकेशन प्रपोजल के मन का के जे लोकेशन प्रपोज किया है अब लोकेशन नि लोकेलिटी राव अपोज किया है रोड ब्लॉक है ना ऑफिस ब्लॉक है ना जो है कि तुम भी तुम ले जिनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो आगे जिन खाओ को खाना हो बोले गवर्नमेंट को जे पावर भाई तांग को भाई नो हम चिले दी ना ग्राउंड की जगह उधर हो गया ना खाप ले बेटी भी नहीं आं त्रिपुरा सरकार सांचो जे जगह चिले नो त्रिपुरा वो जे लोकेशन सिलेक्शन के मो ऑलरेडी सांची के मो जगह वो आरो ज्ञान को ऑब्जेक्शन करे चोंग से लोकेलिटी जो आरो लोकल रो रोजो तो रोबे काम के को आरो खेली तो जे जगह ताका नाये बिनो आरो ऑब्जेक्शन खेली तो को दरकार कोई सरकार नहीं कांचनपुर लोकेलिटी चोंग नॉट जुबल लोकेलिटी चोंग जो आरो रोबे काम के को सापो जे जगह सिलेक्शन के मो आरो जगह ना देखो के दोले के मुतो बोला स्ट्रांगली सरकार दियो हाउ टू यू अच्छा Good evening all my dear friends. Today, 10th October 2021, with the Central Committee Executive Member YPA India Young Pro Association come before you today to make an appeal and request our government of Tripura as well as all the concerned stakeholders and the Central India about our grievance faced by our IDP brothers regarding the settlement issues. As because after four corner agreement made by the government of India, government of Tripura and Mizoram government, our Maharaja Bubagra and the leaders of IDPs have made a four corner agreement, and according to that agreement, it has been framed that the settlement process will be completed within the time frame as stated in the agreement.
But after going through and experiencing, we find that there are lots of settlement taking place in different locations, which has also caused different issues, out of which the settlement has been carried out. But on the other hand, we also came to learn that a settlement location that has been identified by the government of Tripura, as well as all the necessary procedures are fulfilled to settle in a particular place, have not yet been carried out for a settlement process. So in these circumstances, if the settlement process is getting delayed, then the cost, as well as the state, as well as the people at a large, the IDP brothers are getting hampered, as well as the other localized people are also getting indirectly hampered in one way or the other way. But so it is our earnest appeal and prayer before our honorable government, chief ministers and minister, council of ministers of Tripura, to carry out the settlement process and to make it successful. On the other hand, we, the YPA,